ya. Ulun di sini sedang bamadihin. Ulun di sini ada serbujur dasar keren. Ulun di sini asa galianan asmanya leading. Ulun di sini ayo apanglah tentu ada serbujur karen mirip Ariel Peter Pan. Higa ulun ini asa final lain. Nah higa ulun mirip kuburan muslimin. Sama foto nyanginto langsung ulun laminate. Foto lawan artis langsung ulun lika peka dinding. Kalau punya potong ini kada ulun lika peka dinding. Ulun anda ka sampul Yasin. Oke, kita akan kembali lagi. Ya, jangan kemana-mana. Tetap di malam yuk.